Бу керемес сағыл Саха сирин бастакы дьахтар таксидермиһин солталах кыла. Борис Николаевич Андреев Туркменияға юннаттырын кытта командировка орбык кемигер бастакыннан маннык чуучаланы оңыран тахаран кени таксидермис быытнан эрелил бұта. Мааппа Куонаанабна ки 15 састағы далбар хотун дебет. Кени билигин да же түбігін бардын кайы тутар. Почтаға сылжа тария қағытын ағылбыппар өрбүтін көрүетігіт. Бечайатын тута туа хонун бар эбит тен ария баттаат ачыкыта хуақ ағын барда. Мен тоғы тәбейлақ жарықтақ болуақ бұны күрі бол. Жеулеті ол бейті ұйытаңын ол бұл. Ехағылағын айындегі көту. Үйнәйгі ұқытуытаңын. Кавен пунағаса ағатырыбын. Онтуына кетәйін оны. Мааппа Куонаанабна Сибир чөмчүүгө ден жарылык аттаах Элгээйтәгы айылга түмелин кайката. Кени үйе чеппере энтузиаст Борис Андреевтын. Түмели төрүттәчини кытта чугастык алтыспыт, элбакка уйуллубут, кени уңелите көмө болар үлехетете. Мааппа, бу кыра туактары чучала бартын бәйң ордагынды. Кыралары бәйң ордагынды. Кургутуунан тугар эттиңди. Итини Борис Каласын иккен оңоруппут. Үстө хуйталбут эти. Умалаға бұйыллаң албыт ете. Олихин ахара бұйттіктан оңорбута. Эти мұрукутым мен оңорбутым, оны чуғаптар бұтады. Бу баарагай экспонаттарынан сөді бай айылға түмелен сағаласпыт, инники үлетін сарғыласпыт. Сибир чөмчүүгүн ытыгылан, билиң үлеттер сөбілетеллері малаталлара элбәқ. Мааппа Куонаанабна тобейте тикепсеппикке курдук олох ахагас, истин, көрсүө сэмэй, майгылах. Бу Мааппа Куонаанабна атын үйететеге деммедеме олохтооғо оғыр культура кийинигер Мааппа ологон исқохонун бейте мында көрүлбут актыытынан нахачуй спектакль турur буппут. Үлени өрө туппут. Таксидермис седек этени бахалабыт чулуу үлеһи коһун жактар ыл тапталлаак иетебете ухун үйеләк бол. Тускуланы Горохова Кабелянов Демис Сергеев Саха телевизионда Сунтар.